Bismillahi badana walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Rakibu ya Mujib ya Wasif Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubadi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Muntakim ya Afu ya Po ya Malik
ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rasyidu ya sabur azza jalla zikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana junubana wa liwalidina wa zurriyatina wa limasya wa talamidina wa jami'i ahlina wa man ittaba'ana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan amatan al-ahya'i wal amwat kaffir anna sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna warizqan wasi'a halalan tayyiban wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daima ayatina illa khawri qaribna ani syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran minal munadan lirmaqa waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalili rahman wa alihi kirata hadaratu bihabib Umar bin Abdurrahman al-Athos imtisalan bi amrillah dan li sunnatihi wa mahbatan li rasulih syai'ulillahi lahum bisirril fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع
السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليهم بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليهم بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر يا لطيف
latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utus bina ya latif ya alimu ya khabir ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utuf bina wa latifu wa alimu ya khabir ya latifan bi khalqihi wa aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utuf bina wa latifu wa alimu wa khabir wa latifan lam yazal utuf bina puna nazal innaka latifu lam tazal utuf bina wal muslimin wa latifan lam yazal utuf bina puna nazal innaka latifu lam tazal utuf bina wal muslimin wa latifan lam yazal nazal innaka latifu wal muslimin la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah hasbunallah wa ni'mal
wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli alaihi. Astaghfirullah, 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 astagfirullah, astagfirullah, taibun ilallah, taibun ilallah, taibun ilallah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihus bihusnil khatim. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشورنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
الفاتحة إلى سيدنا المهاجر محمد بن سواسن الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله الفاتحة إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس وابن صاحبه رتيبul الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإخوانه سيدنا عقيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وسليم بن عبد الرحمن وسيدنا وحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه الجميع وسيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس شرح هذا رتيب وشيخ علي بن عبد الله برس شرح هذا رتيب أيضا وأصولهم وفروعهم ولتربهم وجمع الآخذين عن سيدنا عمر واللاذين به والمنتسبين إليه في جميع أقطار الأرض أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين خصوصا إلى أرواح مذاهب الأربعة وخصوصا إلى روح الإسلام وخصوصا إلى روح Raden Abdul Fattah Demak khususan ila ruh Ki Raden Rahmat khususan ila Syekh Abdul Jabbar Gunung Haruman khususan Syekh Jabbar Sudi Gunung Haruman khususan ila Syekh Abdul Muhi Pamijahan khususan ila Syekh Wiratono Datar khususan ila ruh Syekh Abdul Rahimi khususan ila Imam Ghazali khususan Imam Maliki khususan ila ruh Imam Sibai khususan ila ruh Imam Khalil bin Ahmad Nahwi wa khususan ila ruh wa khususan ila arwah walidina wa masyayikhina wa dzul huquqi alaina li majma'in khususan ila arwah jami'il awliya illa min masyariqil ard ila maghribiha fi bariha wa bariha khususan ila sultanil awliya wa qutbil awliya sina Syekh Abdul Qadir Jalani wa khususan ila ruh Syabi Al-Hasan Syadili wa khususan ila Muhammad Sujai Syara Sasuai Sujai Gudang khususan ila ruh Muhammad Satibi Guntur khususan ila Muhammad Ang khususan Ang Badian khususan ila Muhammad Abdul Qadir khususan ila Muhammad Inayatullah khususan ila ruh Ang Badian khususan ila Syekh Muhammad Suhaibun Kasih khususan ila Muhammad Hasan bin Mama Cibun Kasih khususan ila Muhammad Fahrudin bin Mama Zakaria Jamudipa khususan ila ruh Syekh Husain Cijoho khususan ila ruh Makusi Mabdurhim Majid Sulaiman Hasan Makusi Khalid Mansur Majid Sa'ad khususan ila ruh khususan ila Masum Ghafar bin Haji Ahya khususan ila Kiai Misbah Mencakmani khususan ila Kiai Surujin Sempana khususan ila ruh Kiai Haji Mubarak khususan ila Abdullah bin Syaban khususan ila ruh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Jubri khususan Al-Habib Hasan bin Segaf Al-Jubri khususan ila ruh Al-Habib Idrus bin Ali Al-Jubri khususan Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Jubri wa khususan ila Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Jubri khususan ila Habib Ridha bin Idrus Al-Jubri wa khususan ila Habib Husain Al-Athos khususan ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jiddatina wa amina wa amatina wa ikhwanina wa akhwatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa khususan ila arwahi khususan ila arwahi maka disebutkan alih kampung alih kubur masing-masing khususan ila arwahi man mata fi hadal makan bin jihatil jamaah khususan ila arwahi alih kuliah kemungkan asal alih kuliah kena sabi khususan ila arwahi khususan ila arwahi hati ala sabinti khususan ila hati
ثم إلى أمة أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Al-Fatihah bil qabul wa tamikul wasul wa mamun wa syarishadun zahir wa batin wa fidini wa dunia wal akhirah dafiyatan likuli syar jalibatan likul khilana wa lewlina wa ladina wa ahbabina wa masyakhina malutul afiyah wal afiyah ala wa ngalitin anna Allah nawiru kulubana wa qawalibana malhuda wa tuqa wal afaf wal iman wal gina wal mutaladin al-islam wal iman bil himnati wal amtihan bihaqqi sayyidina wa la bi'adan wa la kulniyatin salihah wa ilaha turakin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan hajatina ikdi hajatina hadih mengadua ka Allah subhanahu wa ta'ala kalawan kagungan kangjeng Rasul, kagungan para wali, para sahabat, para solihin yang kan ka Allah subhanahu wa ta'ala ditetapkan iman Islam, dikiatkan iman Islam, dipasihan semangat dan masalah ibadah sing kental keyakinan, sing kiat keyakinan Allah mengijabah karena dua orang sadayana ikdi hajatina di Allahumma inna nas'aluka rizqan Allahumma la taqbal min as-salati Allahumma shalli ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Tuhan syamil qadri jalani radhiyallahu gisna syurga bizatillah Allahumma bisril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillah Rabbik firli amin wa sallim wa barik ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan zakirin hamdan yafi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma ij'al hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadha jaman mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna jannata mal iman wa afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la nusifan 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'ala wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa astaghfiruka diyanana wa abdadana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulli shay'in a'taytana. Allahumma ja'al iyyahum bika nabik wa manik wa dik min kulli syaitan marid wa jabarina wa bi'ani baghwaka wa bi'ani wa bibaghi wa bihasabani syarri kulli syarrin kana kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salama wa aqitna bit taqwa wal istiqamah wa min mujibatin nadama fil wal mal innaka sami'ud du'a wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain warzuqna kamal mutaba'ah lahu zahir wa batin ya arhamar rahimin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi. Mustafa
tusibana waghfir lana ma madha ya wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim.